Hello bro, te hagane ga video nganya thu ipi ka jingsha kumno ikona I her sha sun benang. Na ka daw yu. Hoj bun na phi kibala ya ben ya kato ka jing her jung ikona sun benang badon ru kibala tim da kitin sik tin sang. Rai om lele te hagane ga video ngan ya thu ya ka jingsha. Te perlok na kalian jung ikona hoj ila kanthi bat ila yale ban her. Rai ban poi sha sun benang te ngalale mangada kitrek. Pan penheri kona asun benang ngalale dau apor director. Pet perlo kumno nga idet ben penheri kona asun benang lingba upor director. Menta perlo ngan pli ya upor director jonga. Nang ta ngan ai hne batho new project. Menta perlo ngan at ya kane ka clip. Pet hne perlo. Peji kongna imut ban her. Pejang to perlok pej. Kumto ila her. Te perlok ngan kot no hangne. Hangne ha jaka bai kongna I sedang ban kanthi sasun. Ngan kot no to. Te menta perlok ngan at sa kawai ka clip. An at da kane ka clip. Pej hangne perlok. Hangne ru nga haban le koting. Nga haban kot no ya ki benta ki ba nga ngam dan kam. Nga kot no to. Te hangne khmat ru nga dan kaman kot. Ngan kot no hangne. Te perlok pej kalong kumto perlok. Te ikongna impat her sasun. Te nga haban penher ikongna sasun. Te menta perlok ngan bakno nang ne na power director ngan lech seu pix art. Ngan lech seu pix art. Te perlok ngan edit ya ka we kadur ngan ai hne batho edit a photo. Nang ta ngan nyon hangne ngan selek ka dur ka bang don kam ban edit. Ngan selek ka ne ka dur jung ikongna. Nang ta ngan ai hne batho remove bg. Ban remove ya ka background. Te perlo kadang load. Te kumto kalalong. Te ngan ai hne ha tick mark. Te perlo ban save ngan nyon hangne save button. Te perlo kumto kalarung sapo galeri. Ngan bakno nang nena pixart ngan lech ha upor director. Pej. Te hangne perlo ngan art ya kato kadur jong ikongna. Ngan ai hne overlay ngan ai foto te ngan sim kane kadur jung ikongna. Te perlok ngan penhe ya kane kadur jung ikongna. Kato labiang. Te ngan pen here ya kadur jung ikongna. Nang ta hangne perlok hatru jong kane kadur jong ikongna ngan nyon hangne jaka badon plus bat kane kadur polygon. Te kumto perlok kaldap nyon te hangne ru perlok. Hangne ru haja ka badon uni ulanyam te ngan nyon hau ne plus lembar kadur polygon. Te perlok menta ngan pen q ya ikongna sajrong. Pej. Tangga to labiang. Te pej to perlok. Pej. Kumto. Te ngan kuat no perlok hangne.
kuat no tang kato lebih lane ngalak ru bantan ya kanega dur di kona hadu ang to pe ngada tan kum to em ka kham jrong ke pe parlok shasun ilapoi te hangne parlok ngada kam ban ai u fit ngan nyon hangne nang ta kang to kala select fit nang bakan kham itna pet parlok kala long te manta parlok ngan biang saya kawe ka klip pet kalami kum to parlok te hang neru ngahaban le koting ngahaban kot no ya ki benta ki bangam dan kam te hang ne parlok ngahaban kot no ne te parlok menta ngan lej biang hau pix at ngan bak no ya kanega dur ngan select sakawe kadur ngan sena saya kanega dur te hang neru ngan remove biji haban apswa nomor kadang load te parlok kalalong te ngan ai hang net tikmak nang ta ngan nyon hang ne hau download button ban save hapo gallery te parlok kalarung hapo gallery ngan close no te ngan lej biang hau power director hang ne parlok ngan add jakato ka foto ngan ai hang ne overlay nang ta foto ngan sim ya kanega dur jung kona te hang ne parlok ngahaban rotate ngan penhe shwa ngan sa rotate ngan penhe kato te mentang ngan rotate no pe ngan rotate kato te ngan penhe biang parlok nama kadang red kanega dur ngan penhe kato te hang ne parlok ngan penkiu ya kanega dur sanesha jerong ban kat berkan kawe te kumto ngan tan kanega dur te ngan kot no ya kane batam te parlok hang ne ngan tan ya kanega dur sadin kan penpau tang kakli bat kakti nang ta ngan nyon hatu jong kanega dur ngan ai biang hang ne hau plus badon bat ka polygon nang ta ngan ai ru hang ne hatu bakut jong kanega dur nang ta ngan nyon nu plus badon bat ka polygon nang ta ngan tan ya kanega dur sakmat pet kum to parlok pet parlok lai dai bhade pet kum to parlok te hang ne parlok kadon kam biang ban at saya kawe kadur te ngan ai hang ne plus nang ta ngan lek sha screenshot nomor kala dep screenshot ngan select ya kanega dur nang ta hang ne parlok
ngan ai hang ne overlay nang tangan ai foto ngan simbiang ya kan kadur jong ikona pet ngan sim ya kan kadur ngan kampan he no ya kan kadur ya katto labiang terang te ngan penkiu ya kan kadur ngan penkiu nang ba kanlong bahal dang apan hiar sibet ngan penkiu te katto labiang try katto te parlok kan ai hatru jong kan kadur nang ta ngan ai hang ne plus badan merka polikon nang ta ngan ai ru hang ne hatru jong kan kadur kan ai biang yu plus badan merka polikon nang ta ngan penhiar ya ikona ngan penhap no pet ngan penhap syapo katto te parlok hang ne ngan art sai kawe ka klip ngan art sai kawe ka klip parlok te hang ne ngan sim da kan ka klip pet chuang to mo kalong kumno pet parlok lai bang bha dei te hang ne parlok ngan kot no iswa ya kabum dan kam hang ne jaka bahap ikong na ngan sim hang tohi ngan kot no ngan delete no ya kane kabum dan kam pet hang to parlok lai dei ne hang ne kendiat ngabakla hang ne kendiat te parlok ngan off biang yau neu polikon hang ne lomi no minus mo nomor ba meneng ai plus menta par lomi no minus badu polikon ngan ai hang ne te parlok kemar ngala off ngan tan chme kan kadur kendiat te ngan pende hang ne tedu jong kan kawe kadur ngan sakot no kan batam tumto ngan delete no kan batam te hang ne ngan ai biang yu plus badan merka polikon nang ta ngan penhap ikung na pet pat ide dei cho ap ngan le bha mo ngan penhap su ikung na ang to la kami dei pet parlok te parlok iya kane kawe ap mo ngan le koting bha ngan tan swa kum to ap mo ngan sim hang ne jaka ba ikona imut hap hang ne hi hang ne ngan kot no hang to te la ide ken parlok te parlok kumne mo ban idit te ngan ai na du basdang pet parlok pet jikong na ilamut hair pet parlok pet bang bha dei parlok pet jela hap ikong na pet kat ne te la idei ken
te parlok ka video jonga menta haka bedai bar kajing pensai ka jonga halor kajing her jung ikona asun beneng kalong tangkat ni te parlok kane baro kala sai mo kumno ikona I her sasun beneng te parlok wat nom ya komen sneu wat nom ya komen daki kitin sang mo sabha bana buram lam te parlok kane ka video kalong ru kajing mentoy nakamta jongphi lada don na pedang jongphi ki bakwa ban penher ya uno no breu hasun beneng te lada pikwa ban penher ya uno no breu hasun beneng sa download yu power director bat yu pixart nangta sabut nuksa ya kajing le kajonga te parlok ka video kajonga kalong tangkat ni kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siambiang haki bai patki video bat saya komen dan aku armo wat namanya komen daki kitin sang sabha bana buram lem haba fi komen namar ka jing her jing ikongna kalong tangka entertainment mo wat namanya sotu bakla te kublai sibun